qualidade. Lorong dia ba belo rona naing no harai naing sirahotu nebe ia rai larang mos rai liur. Oin lorong ita mai hamutu fale ia foi sai Católica podcast ba segunda edição no ba ne belo sia ketaluan atu subscribe, like, share. Nune bele motiva liutan Comissão Nacional atu cria liutan podcast dane ânimo hode bele motiva foi sai sira ia edição sira nabe mak bele lori foi sai sira atu behetang Cristo ia sira memoris. Dia oras ni darau hawa mutu kela mau ida usida mamak nesse conhecer no itanya tema bawah lorong ni ita se kuliah kona ba saida ita se kuliah kona ba JBK hanisan dalang idemos atu basuru ka conhece Cristo debe sai hanisan itanya Salvador então ia ni oin ya mau bonito ida mabe nai ia na okay lorong dia mau dia kalai okay turma how say for tempo ba mau atau apresenta mau nenarang agora dá hala saída ita barona hamutu mau ninia apresentação. Obrigado Barak ba belum pensa sirhutu ya railarang no ya railur onya dadar mana dadar dia ba colega sirhutu belum sirhutu e haune narang completo Adolfino José da Costa Guterres Baba Embolo hau Adol hau ema bokau venilalenian bokau gimata na ora dadang hau helai aeroporto Komoro beto no hau ora dadang hau halau ni serviço telekomunikasi dan makan introduksi baru dia kita atena na mau Adol no ita diretamente atu bahatene uluk nanai mau Adol conta tua história onde JPK ne bela Moris ia Timo dia jovem ba Cristo ne comunidade ida ne be maka ini musuh ni mai husi Filipina sir hari iha 1981 no momento na base comunidade na bolo kabane ba Cristo no jovem ba Cristo ne hanesang apostolado kikida usi kabane ba Cristo iha kabane ba Cristo iha ni apostolado sira iha 5 ne makpolo atang mane ba Cristo ne sira ne be mak hanesang ni Firikuan latuir nini Firikuan mate então quando cabe mane det matuir bulu atamane ba Cristo nemos atam feto ba Cristo ne cabe mane latuir ou cabe mane mate pir fala apostolari de bulu klosa ba Cristo ne sira preparasernya atau ili sirne vocação atara sai serna tu cabe naenka o hakar katu sai padre madre ka ne di sini serna vocação no iha jovem ba Cristo ne apostolado idamos usika bene ba Cristo no apostolado itang bolo labarik ba Cristo no tang mus labarik iha labarik ba Cristo labarik ba Cristo belde comunidade boti da honina apostolado sira makne hanarang ka bene ba Cristo bene ni apostolado mak labarik ba Cristo labarik ba Cristo ne iha rua ida ame bolo junior no senior junior na mak labarik sira mak ida de husitina hat to tinang walu ne sira ne makane sang kikuang mabe seki ikliu no ida fali tinan sia to tinan salo loresing rua ne anesan senior boto itu hano iya itu ne mak bolo senior labari pa Cristo ya zoe mak Cristo sira ne ida di tinan salo loresing tolo to tinan ruano loresing tolo no klosa mak Cristo mak sira ne be maka tinang ruano loresing hat palete bele to 40 depende basira di sidi yang baka benayong naka padre mat. Okay. Ako mesmo ni sida na mag dia katang significado si JBK ne jovem ba Cristo. JBK ne katang jovem ba Cristo. Okay. Então mau dia
nihahu ni Filipina. Sim. No, isa bila tama ya Timor, no se makidisedor ba JBK. Ok. Jovem Cristo, kami ni Cristo, Jovem Cristo tama iha Timor iha 2001. 2001. Tinang San Lorenzo Ronulo nakari. Ya, Ronald Singh. Ronulo Racing. Tama iha Timor, may betama fufong iha Kumoro kabinan sirene. Depois de idane Amo Manuel awara dadang Padre Parok iha Katedral Bocau, Amo Manuel Jimenez ni maka Simu o Padre Soso Lorimai. Husi misionaris sire husi Filipina. Nune ni Lori ba iha Filoro no jovem sira dubu kida momento ina ba sira nama kahu tama inkulihan no hahu buras to hinoro. Ni tama 2 milhões. No jovem Cristo ni buras 2000 hahu tama 2000. 2 2000 no kabenan sira no 2002 jovem sira hahu Moris Mos Timor Leste. Okay. Então, ne significa si parco atual ya Padre Manuel, niema kan isang iniciador ba iha JBK ni existência Timor. Que além de amo si Salesiano, sira ya tang amo silok na bema durante na companhia JBK? Sim, durante na mas iha amo lubuk ida. Nemak amo SVD sira. Okay. Itate na kata durante ne iha amo ne bang sa direktur spiritual ba kami na Cristo. Nemak amo Ferdinand Resuena. Nemak itinang role ba ni Filipinos. Oras na ihalalehan Saya acompaña. Anzo. Saya Anzo na ba JBK? Komunidade JBK okay. Ya, durante na acompanha jovem sira. Nune mas amo dia Suzano Lubuk ida mas acompanha suporta makas. By comunidade dana. Significa JBK ne etang acompanhamento espiritual si Padre Sira. Ida ne bele lori foi ensaio todos descobre luta em Cristo. Okay. Então, mau bele kuliah to kituang kona ba visão no missão JBK ne. Okay. Missão no visão jovem ma Cristo niya. Missão jovem ma Cristo sir niya maka hari kreda umanian no kreda baki eksira. Significa kata ita hari kreda itine familia. Hari kreda umanian anasang ita halo itine umanasang kreda kikuang ida. Tadi yang kata gereja det makreda, bebe itine mo masih tabela anasang kreda kikuang ida. No kreda baki eksira. Ita prisa hari mos kreda na baki emasira ne bela oskiak ba sasang bebe kiak ba spiritualidade. Então ita ni misang mana hari kreda umanian, hari kreda ki eksirnya. Então si ita depois mita sai fali. Nune mas visão. Ni visão ne maka bye-bye ani kuliah. Soalnya sira sa ni San Cristo. No Lord Cristo iha ni bede maksir iha ba. Significa kata jovem sira sa model Cristo. Nune hatu de Cristo ne ba iha ni bede ini iha ba, sira iha ba. Nune wahir iha ne wahir hau jovem Cristo hawene hau hatu de model Cristo ne. Iha ni bede beli iha fatin sekolah iha uma iha ni bede hau hatu de model Cristo ne. Então, nem mau kuliah sa hamo sentik ibu rumah. Narande jovem ba Cristo. Significa ia ne bere toba o tem que lori Cristo ne ia unian. Atur ne mari kata mari ita mari Cristo. Ne fura teves. Okay. Mais ou menos agora babau ne JBK jovem hira una mag participa no JBK ne ia de dilika o ia mos parokia selo. Okay. Jovem ma Cristo awara danong quase dia seze tolo. Dia seze no arki dia seze ida iha hoto. Orasnya dadau iha dia seze maliana. Ulu kami halagi iha 2014 ami malok ami informação ami bolo yot kem. Informação básica do jovem ma Cristo se makakara kata saya membro jovem ma Cristo. Dia tem que ama pi informação bolo yot kem jovem. Então em 2014 ami consegue loke iha paróquia Bobonaro. Depois de iremos em 2012 o hiram perdendo banho lokemos escola colégio Maliana. Nunemos iha SMA 1 Dom Martino Maliana. Jovem ma Cristo iha parte de seja balconiamos
iha vikeke waktu lari osu iha bokau katabaru ketalaman laga iha waileli garwai waktu makan no beni lale iha mak iha parte lestenian no iha parte diocese di linea arkidiocese di linea quasi di Lara Mayore iha saiba elio tidak nema awara dadong jome Kristu iha no awara dadong jome Kristu existi ona iha Timor quasi parokia Ronolo no sekolah hat Okay. no jovem ma Kristu ihamos amin bulu jovem ma Kristu amin bulu aktividades iha parte poin hat ida community base ida campus ministry ida campus base ida high school base no ida Torso YFC ne community base ne jovem ma Kristu ne existi que morisi a igreja Okay. e parokia sih no campus base ne jovem ma Kristu sira ne bama moris iha sekolah universitário sira no ida falitang ame bolo high school base ne jovem ma Kristu sira ne bama halau ni aktivitas sekolah sekundario sira no ida fal tor swipe sine ya timor sidok ya am sidok bela implemented na tamane kusi jovem sira ne mai si ni ina amang kabane ba Kristu so kaya dene makami sidaw awara mi sidaw ka halaw dene babe tulu ne awara dadong iha sekolah ne ami bolu campus ministry ne mak barua campus base o high school base awara dadong iha universitario UNTL iha unemos high school base ne mak iha SMA 1 Bekora SMA 1 Do Martino Maliana nomos sekolah Madre Sire Tibarnya secundário Madre Sire Tibarnya mas menos ida namang jovem Kristu Sire Okay, então significa atividades serene semanal ka, mensal ka, anual atau bahia escola e paróquia, né? Pensa. Aminha atividades ne ami kada tinang ami halo formação ida bolo South Leader ne babe ami halo fulan dezembro ne ami acumula líder hutu sekolah na paróquia ami halibur hamutuk formação e ami na formação ida ne ami kulia makasdi ko namba prepara liderança atau servir tinang hoy Então ini asal JBKMOS buka tu prepara líder prepara futuro. Ba futuro. Okay. Liderança laos atau taumatan it bazon ba Kristo. Bebe liderança banini banini família, banini serviço fatin caritmos ou banini futuro. Mero karisa liderança ia servir a nação, servir a creda. Dan então, ia a minha formação a minha bolo South Leader né, a minha forma líder sir ia parte mentalidade e espiritualidade mos. Tamba depois de dezembro, puto tinha janeiro, maio, falo tinha fome, sira tem que liderança. Tu nem prepara ser nem atu dirige atividades. Também nem kami ni atividades ne karena atividades semanal. Então ia formação saúde ne kami foi halo kami ni plano anual. Kada tinang kami halo aturan ni plano anual memang ia. Kami halo bulan dezembro, ya janeiro saya mak acontece. Na ami plano te halo plano te quedan ia bulan dezembro. Então tinang toma kirena atividades saya tak acontece, kami la aturan plano anual. E atividades ne kada semanal, semana. Mais menos itu. Okay. Kita ada atividades semanal. Então, mais ou menos, foi sair na hira, mas nessa foan total, inclui mau rasi, cara que é um serviço selo que é, asal mau dia serviço ia patin selo, mas mesmo assim, foi sair será minha vontade a tu halo atividades semanais continua lá na fatin, nem será mas essa motiva sira to sira bele, daruma ladung preocupa ba atau ba tambah jovem nem fim de semana ne gosta atividades de barak balu gosta ba be será passear ser ne mas menos sida ne buat sira halo anta foi saya tem que for odi tapi tidak semanal ne sim então líder ser ne prepara ne significa sira tem commitment atu halo dunia atividade to tinang ida mau ya halo mensa amine membro sira quase agora ne konta sira ne bano plosan konta sira ne bano kabene hahusin ba mai to agora
ami babeng tinang-tinang ami kontam ne montante ne mak 1.500. Ui, Ah, barak. ya dia seja tolo ne. Oke. Nella permanente. Oke. La permanente. O balong mai tia depois de dane karek ni hetan fali bocelo dia gruma usi dane ni tir fal selo. Oke. Balong ba tia liu tia tina indoro ni musfilo fali mai. Ni sinti saudades ni mai fil fali. Balong ba hetan fatin selo mai beni na fatin sinti kata kau pertensi na fatin grupo ida. Oke. Nune aminia total nella la permanente. Mai be dalla Roma tu sai. Mai be ami babeng hetang ka akumula ami ne membro sira lemak ya ami formação game ne amel hetang ne montante total hira mas jumes ema ne makane sang durante ne legal sai membro so makis ne total ne hira tu ne mas ami hetang ya wa hira ami halo evento sira ne sang conferência nasional ami mais menos amel hetang ami ne ema ne na hira amane mak ami foto total la permanente maybe babeng ne mak ami hetang ne mak atus ida lima rihung ida atus lima liu tama saya makanya san jovem serne ya komitmento anesan be jovem oi lorong lolos kare ni preocupa bot silo que mesmo fura com lorong kare kabel kontaun experience itu Oke. hau hira hau mai sekolah dele e 2007 e 2008 hau hetang komunidade dane Wahira hetang komunidade dane e 2008 hau tamai momento nama hau tuir parokia balidi wahira hau tuir buat ini makanya sang hau discover liu hal-hal sang tu bana fat Larang mo. larang mo bos hal-hal larang mo ba komunidade dane nema ka buat ini nama dalam rumah an bulu hamalo amne leader sira pokok hamalo kami maske o info hela bisira kokot hak basic ko o maneira ne mak hamalo hamalo vida o kuliah di dia ko o hal larang mono Significa ser querida. sir cuidado ita Oke. tamata ba ita preocupa ba ita Oke. wahira iha domingo wahira ita laba sire semestre ne be dia kalai oke. halo saida então lihu sisirnya preocupa ita ne mak hal larang mono ba komunidade ne Oke. depois de ne hau la tore sirne cuidado tau matang mai vemos formação sira ne maka laos kuliah pona ba buat anesang asdet mai be kuliah ba realidade moris Oke. por exemplo kuliah kon bo unia realidade moris ne mo hasoro ya unia moris ne uni experiência moris dalam rumah kuliah kon bo tirak ne sinti katak ne maka unia realidade moris Oke. então kirek ne tu hal larang mono wahira hal larang mono dari kane sang maromok bolu atau pohola parte ya misal atau hal maromok ya misal então latorit bahau latorit bahau kari karakteristiknya dene laleit bae maida latorit bae maida mabe karakteristiknya hatu bae hutu atau wahira selesai model Kristo ane sama Kristo hatu ni halaika bae maseloune sira nebe mak saya na membro so mak Kristo karakteristika nebe mak atu dada ema atau matang cuidado ema atau hamalok ema nema khalo ema trai une hirak ne utu ladang kata sirne perfeito sirne dia sira ne sama so ita ema humano ema bye bye karik sira hari liba Kristo sira considera kata ema hutut hanesa untuk sira precisa tu cuidado malo precisa tu tamata malo precisa tu bolo malo faten samba malo precisa tu ajuda malo isitu sang hutut nune wahira ita sinta hanesa ita preocupa malo ita sinta sama wale Oke. então wahira ita sinta mawaling kada semana ita ting hasoro malo tambah ita hasoro malo ita sinta saudades fal Oke. então liu si ita karakteristika serne kalau ita dada ita hamutu então kalau ita se família de Cristo nema bula palido jovem ba Cristo Jovem ba Cristo. então aminia karakteristika nang bae ami halo hanesa iha ba malo situação séria de atau difícil ka contente ka continua na fato iha ba malo ajuda malo ladang kata tengki iha butuh tong bela ajuda malo maybe beli iha oração beli iha coragem beli motiva malo ide nama kata iha ba malo iha ba malo ini karakter hiraknya halo itane sang sebelum di belum nebe dia belum nebe close Cristo Então, significa Jesus bolo mau ne ko dalang demi furak duni. sim Ia
folly usi leader sirene bela acompanha mau, mas itu né. How se anoi? Ramos membros de BK ida. Ia 2011 12. Seleção. Então, how gosta? How tu atividade né? How gosta? No, usi formação né? Mas prepara how mai itu orang lorong ambil servisi ya. Komisar né be how atene kata kamus li usi JBK. Então, how contente teves? No, mengador. Beli foto buat sama kalau mengador mengador saya ni leader nasional di SJBK ni buat sama kalau mengador ngelarang mulu ida ia husi início queres no até a data se for na fating ang bahia jovem para Cristo. Ya, interessante teves. Hanes yung ihaudihan tanah kata ko hirap tama iha 2008. At kuliah lolos dit karek iha 2008 ni hanes ang mamuk los. Okay. Mamuk ya saya dah wahira utung si bau mai buat tidak nama mukaunya foi mais se for secular forela. Okay. Depois kuliah tetong logat makas logat forte. Agora você ia. Okay. Nunca envolve em qualquer grupo que atividade da igreja. Okay. Nunca mos hanesan participa em atividade da escola. Nunca. Okay. Ya haunia Morris ni haunia vida haunia narsane haunia vida na agrikultura. Então o hira ihana ba buat memang hawala makna. Ba uma busi uma ba escola, depois de escola outra fila fala mai batos. Ne tempo ba ita ta ajudei na minha família. Okay. Ne makidana. Então haunia viagem Morris durante pinang hira ni alarane haunia Morris makidana. Jadi ambiente dele. Escola uma tos. Okay. Então, conhecimento iha parte credania iha escola né zero deu. Então, botei mau fraco lima a mentalidade. Okay. Au lah iha mentalidade atu hanesang resident mus labrani. La fiera. Kari mus laus la hatene, mebe labrani de. Mental lah iha torres. Então, o akhir 2008 hau tama hau hari karakter leader sira ne memang kana so hau kuliona sira karakternya ihal ho ane sampai karpoin da. Okay. Poin segundo tang hau hari hau ne kolega sira me hamutu ne balon e momento ne hau tamu universitário. Hau ne kolega sira ne balon ne idade senaton hela e SMP hela balon SMA mas hau hari sira bele reza sira bele líder atividades. Líder atividades. Então, buat memang musuh dúvidas bahwa makna itu hutut hanesan. Mebe tama saya mak hau labela tu dirigi, labela tu reza. Hau sinti hanesan tanda-tanda bahwa ni hau universitário hau labela. Mebe hau ni kolaya sirne balon SMP mesir bela. Então, buat tidak hau ni mentalidade ni hau atum sadik hau he momento ni bang. Então hau sine mebe kari quase basic tinang kari hau ni mentalidade foi sai põe ia põe sai itu senti itu tama wahira ia formação sira kon amina mang ne leader sira kon ba fai formação tama depois de formação você faz experiência tama hau tahu que quando ia formação rumana hau laba hau tahu tamba hau ni mentalidade atu faz experiência nela ia então hau dia que hau lali kaba hau halu te serviço rumah eu. Okay. May bekari maroma hado milihaw maroma hakakat hadiah hau. Então, ni na fatin bo kanu fuang atu ba maskila comprende maskila atene maskila mentalidade lain. Mebe oba. Hau tir mebe lato de tiha formação mebe kari kos iha amina animação lihusi música. Hal ami toma malu ikus mai hau bele. Wahir hau ni mentalidade quando dia kona hau bele ko lia bele fai hau experiência. Hari kia momento de nama marama usaha marama fome hau dia adon obele ide nama oportunidade bawa tu bele hadiah unia então hau sini hau hal komitmen kata kau tengki ba maske dalam rumah ya salah dalam rumah salah maybe aku ko atu nafat hak basic ba marama aku ko atu nafat fu prioridade ba komunidade nune kare
maroma ko ando usahaw iha iha momento tuir falimay tinang ruwa ka tinang tolo latorit ato nya haruka hawa tao anasa ato hawni mentalidad ni ya fatin det may pa karik ni hakar ka tao experience mo sa fatin sila haw wala parte misang halo maroma ko misang pa fatin sila lao sa fatin tina fatin paroke det may pa fatin sila haw husine anasang karik maroma kakar ka usahaw do ya adol o tengki sai modelo Kristo niyan latorit ba oni ang latorit yo ni fatin maybe sai modelo Kristo niyan bay masilo nune tuti agora au na fatin au na lara na fatin mo no comunidade mas que dalam rumah iya situação difícil lo bukida então bay buat ni mo bay hukule au di hanesane belek oleng maybe la bele rende ba maroma Iya. Calling ne normal. Calling ne normal, udah rumah nu calling. Sim. Bebe rende pa maroma. Ne mala bele. Ne mala bele. Iya. Mas bene sih dan. Então, kasi ano yung ela? Ya, 2012, quando vai ileu, jabe kahut vai ileu ne, maung sira organiza do ne. Ini mas, be momento na bana dara mo sa atenção, atrai mo sa katakas na maung sir ne. Bele reza, bele Amerika oi, atu koalia, for formação, for input, ne be. Idanemos dalang na motiva how no hilor ngamos be buka to fanya ba igreja nemos liu se JBK mas ay nesa uma ida na be bela lori fan sa to discover ser ne bela sai leader na media no hari historia na be mong adol be fahada daw ni tatene katak ni proseso de 2007 2008 ne temporário no fim maroma forma maroma classic mak usa hanes ang instrumento que dah di bela tahu ela ba ita missão bo tidak tu tambah italo missão ba foi sai ne dificuldade difícil então mas dificuldade saída mak mau ada hasoro durante ne mas que dia kata koleng mabela rende ba maromak ni missão ne be dificuldade saída durante ne sang ya lawa soto tu babi parte baru ne be mau ada bela fight pahetok ba pensai sira tu sira la bele rende ba halo misang maromak niya. Okay, dificuldades ne atau tuh ini dificuldades sempre ya. Iya hami missão dificuldade ne primeiro makuha udihana. Bahawni ang ne makhawni capacidade, hanu conhecimento ne menos. Dificuldade segundo nebe makawasoro ne mana sang imana evandia ohira kule kono ba jovem nela asbat facilidade karik Jesus terus duit ne Jesus sa terus duit ne tamba tofonia amba mate maybe italai lato mate maybe hakar katu sai modelo hanes sang Kristo mas precis hal sacrifice sacrifice ne maksaida wahi hamia misang wahi ame halo misang agora se dia gitu maybe ulu ya 2011 karik mana evan sente karik mos wahi ame halo misang dificuldade ida ba ame ne mo bai ame hasuru maka dalam rumah ame ne viasen na pon ho desafios problema eu ame atu ba ileu karik transporte dificuldades dalam rumah ame tama komitmento tama maromak kami bela fahe fo ami buat mami ya dalam rumah lah liu mos ami bela narang kareta rumah trek rumah ami sa itu lah problem dificuldades lo bukida iha misang awara dadamos anesang mayoria estudantes sira makalo misang bani nyam tulung ajuda ni nebel ina kolaya silo ya fatin silo dificuldade silo tang nebe makami hasoro tema kan isang uyaw dihantang katak dalam rumah jovem sira ni karakter lah nesa maybe tamba iha aminnya kolega sira balon ema maka baku ema masih halara lanu ting subu festa masih halara ida heng atuk mal tep mal masih halara ida saite usi prisão mak mai valur mas awal masih halara balo ina pernah limang kona
frater sira, padre, madre sira, mos ia larang hotu. Ni emani experiência. Mas be kung sa sira jovem sira para transmitir, faham orang punya lihat kuliah kono betia, kari kona sira larang. Sira mai. Dalam rumah difícil. Difícil atu forma atu kuliah ba. Dalam rumah itu dia mau bela tira na kono basadanya. Dificuldades mos. Dificuldades siluk mos mat. Dalam rumah familia. Mas be last time. Dalam rumah estudante, por exemplo, harus kau ba sekolah. Laos sih dane. Mas be bang dalam rumah tama komitmen tu explica banina ama. Dalam rumah balong wahida hola parte missão lá about viagem mono careta motor mas fale dalam rumah família foto dang o haune one harus ke sekolah mas tama saída mas pe orang mus fale a condição ainda nessa né dificuldade de damos dificuldade sersilu ku fale mus makanya sang nini estudo hari mus dalam rumah tamane makia missão ami dia nessa né buat prioridade hati memang kau tinggi tahu o prioridade saya jovem para Cristo. Primeiro, maroma. Segundo, une família. Terceiro, une serviço com a escola. No ter filha faltama, une servir, né? Une missão. Precisa de prioridade buat tirak. Não é lá dentro tu buat tirak né lá importante. Buat tirak né põe hanesan. Sim. Ini be narsan hanesan. Então, sewa hira família mas importante. Tem que halu betruma. Tem que halu betruma. Lada yang kata kau ya misalnya be, familia kau lah. Lada yang kata kau ya misalnya be, sekolah nehena lah. Lada yang mus kata sekolah be, husi kemarin kau la precisa lah. La precisa lah mus dia kata kau familia riku no, familia ibu tutun be, kemarin kau la precisa lah. Kau la precisa no sekolah lah. Butir ini important. Teki lahan esa, lahan betul. Balance. Buat hati kamu tu mau odiang servi. Servi, ya. Se o holiday ida ne la serve. Se o den kuliah makas hamrik ya woi ia une kolej jovem Cristo. Jovem Cristo sana. Tapi karakteristik onun ka hatu ia une família, ia une sociedade ka ia une serviço ka une missão, ia une maroma. Botir la vale. Então, ni dificuldades mos. Saya mau tem que halo, mudar jovem tem que fazer botir nessa. Faz no tempo bom estudo. Faz no tempo bom escola. Faz no tempo bom missão, mas ini prioridade importante buat nem tem que halo. Então, mas ia dificuldade ia parte sih nessa. Tapi dalam rumah, ane encontro tem que fila kala. Nemo sai desafio sida. Desafio sida. Dalam rumah bala lawan ini di lilara. Nemos risco. Nia di lilara kalau lau kalak nemos risco. Mabe kirak ni itu ane so yang kata kirak ni itu halu ta koleng. Ya. Claro. Mabe atu menyerah malabele. Ya. Atu rende maklai. Então kari kirak ni halu itu ane selesai fertilitas. Dificuldades também halu itu fertilitas los. Então pela koleng kari mabe atu rende ni maklabele de. Tambah kari maroma fihir ona maroma kilona. Ita ididik ni fuang atau saya modelo mai meselo. Tamane mak kau kuasa tinang sanu racing na kari sel. Sanu racing lima ona. Atau kuliah kona ba bebe kari botan. 15 anos na botan. Esa na fatih hola parte ha missão dana. Ladang kata dificuldade família lah ya. Ladang kata dificuldade ha una serviço lah ya. Ia una família, ia una aturas hidup lah. Iya. Mai be ho continua na fatih fu prioridade bo botirak. Une ha fahe ane sangat une. Hola bela lakon ida. Ya. Hola bela lakon. Bele ida hau la hau nasa hau nesang la fo prioridade liu kari mais menos yang mana reseluk nebe hau bel iya para tu bele completa halo completa filpa. Okay. Mais menos ida nebe hau ni experiência. Iya. Furak tebes. Tambah kita Rona nih tadi yang kata laos botututu hani senjebeka ohin lorong yang bele conhece bele existe fating ya paróquia no ita bele dia quase pa diocese tolo né nem mus la fácil né no em processo da bele bele motiva foi sai ser kata
atu missão ida tu bele lava oi ne precisa mani sacrifício, precisa mani commitment atu insa bele nuri missão ida ne no importante mi teni fuang atu foba missão ida ne purak tebes então hanesang mau ngadu ni experiência rek ne hotu mais ou menos agora down karik tempo rumah lah hanesang leader ona lah hanesang na leader ya ZBK mi saya dah mau ngadu hakara katu hari ia tinang futuro mai ba ZBK Okay. Hanesu how di hantane katak jovem kabinen ba Kristo ini apostolan mo ihalubog idan. Atamane atam feto klosan jovem labari. Wahira utama ya 2008 ni haunya idade jovem ya. Entah utama ya jovem ba Kristo. Maybe depois de idane how tenke decide haunya vocação. Então to tinang ya 2016 how decide atu hakat sa paswida. Okay. Ba klosan ba Kristo. Ya 2016. Wahira hawiha klosan ba Kristo makabele decide. Então iha 2023 foi na daw ne. How decide at hakat ang paswida. Okay. Emak how ili how vocação sa kabenay. Provinsi? Obrigado. Ne kari komunidad forma how atu lautir ninia. Ini klase. Skada. Skada ida. Skada puri skada. Se how labari how lakon sa kari how jovem how tingkat pa klosa. Los, mentira. Lah ia jovem kan sama parte ZBK. Lada yang kata kau hakat liu baka benay. Oh. Ebe huli si klosa. Okay. Wahira utama klosa kau decide atu sai mane nebe mo katu haten atu cuidado. Se ohili feto ida kare kunsa atu cuidado niya. Una parceria moris. Permanente. Ne permanente. Então, ne bama kau decide kata kau se ohili feto ida tu saya ne parceria ya ne moris. Kau tinggal consider kata ne princesa maromaknya. Maromak fo. Tau mata. Cuidado ba malu. Correct. Então, yung momento na ba wahira how decide klosan cuidado niya. Cuidado malo. Cuidado pamata ba malo. E lori malo ba igreja. Laos lori malo ba fatisi. Lori malo ba igreja. Palargo ganela Bele la olimar. Bele la olimar. Ini ya benasa itu nia objetivo atau hari familia kare itu lori malo ba igreja. Ya. Maybe lah dia yang kata ne nasa how diskrimina. Maybe kata komunidad hanorin doni how atau seo tamai ha jovem Kristo sa leader ida kare puting sa modelo. Sa modelo dia kita. Oni ale sira no ba palesir. Então figura né. Puting figura né. Lah dia yang kata sa leader puting katu dalam ba oni ale sira. Então ne makau buat ne makau lah. Nune agora dadang tambah kari kenar makau se iha ne leteng hela. Okay. No agora dadang ami se buka hela atu iha leader ida bele iha ne fate. Okay. Maybe lah dia yang kata kau sayona lah iha komunidad. Kari ki oportunidad ha bele participa iha formação moris cristão yang kabene ma Kristo niya. Abel saifal membro kabene ma Kristo Timor Leste. Okay. Tambah husi klosan kabeng ona. Ing ba programa moris cristão niya PMK. Então abel hakat ba kabene ma Kristo. Ne misalnya lah dia kata how dit makiha magmisalnya lah. Misal maromaknya. Maromak usaha sa instrumento dit. Ya usaha sa instrumento dit atau halo. Cuidado tomata. Usaha saya sa leader ida atau bele tomata. Maybe lah dia kata how dit iha misalnya iya lah. Wahir haula iya leader ida ne makamrik kali nafati misal kontinu lah. Tambah misalnya maromaknya. Las misal imannya. Tambah ne how ne perspektiva batinang hirang mais kono haula leader. Okay. How ne esperança kata misal na fatin buras. No misal se lao dia kitang ba oi na fatin. Tambah orang ita bila hatene kata mesmo que iha tentação oi ebe mabarak hahu buka maroma. Mabarak hahu akar kata firfal ba maroma tam mundo moderno teknologi oi orang oi ale mabarak mono e situação difícil kira. Une how ne esperança iha depois de wahira haula os líder on ofiar kata leader ida mo kono mai firfal na fatin
nesse visão lua criatividade a tulori missão ne hodi dia pokoknya. Oke, hari sa itre dadalie dan naruk tebes, tebel hetan dunia experiência furak durante iteninia dadalie dan kata missão ba foi saine la fácil, mas be sempre ne resultado ne be dia. O loro itare jebekau moris ia paróquia ia escola atu lori foi sai serbele hanesan dalang ida tu lori foi sai serbele conhece Cristo e sernean. Cristo ne be moris sernean. No bahira sira terna kata sira ni ang ni valor e Cristo no behadumi sira incondicionalmente husine halo sira berani atu hala misang mas que asuro desafio né são irmão Adol partilha linha experiência babe ne hoto la sayan sa suka tidak atu mau Adol bele continua halo misal to hili ka discerna bele sai forma família no esa bele heta lurik parceria nebe parceira nebe maka bele acompanha mau Adol ni Morris ya permanente então idane hanesang experiência fura kida tu motiva ita fonsai sera dia areba tempo então mau Adol bele atotok mensagem badak naru kepede ba foi sai sera ohin lorong lili foi sai sera nebe horas ne dalam rumah sudah kita diresau besar ni Morris kari klusi mensagem ada bel motiva litan sira. Oke, molo gede na kuliah utong dilu kana ba jovem bakisnya. Jovem sira hutu. Ihe itenya Morris kita sidau kia jovem sai atliwan. Mabe kari kiri jovem emang sidau kia dalang hatene misal tahu dia tambane haune mensagem ba jovem hutu tanto iha railarang iha railior situ songo hinorong dalam rumah halo ita mono situ songo hinorong dalam rumah halo ita lakon dalang tapi maromak ne doming ba ita ne unikulio maromak nungka abandona ita mas kita abandona maromak tamane grupo hutu ihe igreja ini objetivo atuluri filho fale jovem kasarani sira ba maromak une jovem ma Cristo ni existência ni existe os atuluri foi sa sira filho fale ba maromak une ba jovem hutu sira tarde ba ita wahira ita hakar katu hadiah ita ni sidak tarde mos baita atau filho fale ba maroma continua no faten lokal limang baita hutu semak pronto ana sa evangelho hatete kata semak pronto Cristo no faten lokal limang Cristo no faten lokal limang baita hutu tamane mak nia hatete kata tempo tona hakribi minasala te fiare telefon dia tamane mak itu hutu ema makakar katu hadiah itanian hadiah itania Morris hadiah itania futuro kita lua filho fale ba maroma sidak tarde ba fuin sa hutu maita hutu hanes hamutu tama e grupo qualquer grupo atau bele ajuda ita turun ita lusi itania belon sira itania maluk sira itania fuin sa sira bele motiva ita ajuda ita nune halo ita sai bele kunesi itania bele kunesi itania Morris how kar hanu le fuin dene ne dia hanesane sewa hira odisida tu fila ba maroma no karik maromak fihir no maromak hilo maromak bolo ne lefon English ini ada sene when God call you God will provide you and God will protect you and God will bless you tamane mo hira maromak bolo no ni hatene tu cuidado ni hatena tu tamatam bao ni si foben sambo ni Morris toma amen tamane mak bamaromak lai heboti dene mama susah labele bamaromak ne butuh tu bele bai ma labele mai bamaromak butuh tu bele tamane mo fun sai butuh jovem sira mai ta experience hamu tu Cristo iha mundo hinoro sidak tarde labele mono basito sani fisik
Bebe Kristo bolu ita hutu atau hatta ke bamaroma. Jovem ma Kristo iha dililarang tanti iha diosisa tolu kunti na fatin lo kelimang. Ba jovem hirat ne bemo dalam rumah ma abandona. Ba jovem sira ne bemo dalam rumah ema dia atona. Jovem ma Kristo sim hing imi. Jovem ma Kristo simu imi. At ita po Kristo bel hadiah ite didiknya moris. Hadiah ite ne familia, hadiah ite ne futuro, hadiah ite ne moris. Obrigado, Bara. Okay. Haunay mensagem idane mengadol rasik saya ni sensasi mensagem fura kidane. Oisa maroma be lori mengadol husi mamu kida na sawing deha to hilor bel sai saida kabenai ida nebe maksei hanesa figura simples ida ba sai será hutu. A me agradecer equipa Fensai Católica Podcast, Lucy Comissão Nacional de Juventude Católica Timor-Leste, estou agradecer a minha disponibilidade de bela mãe e a programa idane partilha experiência fura e itulah la sente kata terkulit to na oras na termina na a me agradecer teves ba malu rona naik ngarena isir hutu. Espera kata experiência rene bele motiva lutang ita none sang dia ngona JBK na kloke ba sai CCD na mesmo hakara katu experiência ka basic luta ba Cristo. Tambane ami convida na fati kita buat sira atu subscribe, like, no share YouTube irane atu bele motiva sai barakliu ia mundo moderno irane. No obrigada Barak beta buat sira minha participação. No agradecer ba mongado. Ita saya suruh malu fali ia edição tu irmãe. Obrigada. Viva, viva Jesus, Hosana mestre, Hosana dalam, Hosana luz, Hosana mori. Conversa qualidade.